Arasanip kilsoja abu rebi soborare fitikich on notske video rere YouTube, Instagram era Facebook kilsoja abur. Igirei sabu je poros on a topic re diabetes ike mesuke. Virget tapir ke mesuke kitsvisire narifason type 1, type 2 mera gestational. Era type 1 diabetes ike insulin dependent mi pa referred as napegeri kitsmitori diagnose at any age nge mira bageri ke children ke adolescents ke bokun era type 1 diabetes arabo diagnosed. Rena type 1 diabetes wewer pur irisich ese för era insulin ira patai te ren ekra miurira type 1 diabetes get revi type 1 diabetic is revi need a daily dose of era insulin era arabo irisir ige irisich ne maintain ira blood glucose level non irisich. Sara era type 2 diabetes era type 2 diabetes era begini ke adults era type 2 diabetes mi rebe lifestyle ren healthy habits ren eating ike boga for exercise ke coach research revi awarau re arbo edisigits but decrease its chances at sibo develop type 2 diabetes. Era type 2 diabetes ike purve watte ko kara suke ko watte of suke ike mokkura of suke ike kukun miorka sokku sefer vidu arbonguru ko un daily iwe para insulin here si ga akor watte ike tekia ike chakida ora suke revi patori nguru kara insulin arbo maintain ike regulate arbo turadi gis ike fero coach mi do di fero turadi depending on fitebe units renguru krena insulin. Iwe sara girera uriatin era gestational diabetes gestational diabetes fisiri ke revi bobo na ar bobo ye sokkur mesuge ke diabetes mi dori urir. Iwe mia tia ko bo fisit no bora doctor o bobo por ko bo robo check yo bora suge por overall health and we era mokkuri ke era baby. Iwe ike porque develop era gestational diabetes fair coach ike usually ike burka noted ya esechun mesuge nge throughout your life ike midori urukara type 2 diabetes ike pur urukara type gestational diabetes ya butavia chia ko boy regulate era rena boga rena healthy habits ren moga mera exercise. Case of good video ngami pa fosiri ngami pa anyway resir moga exercise ina potavia chia chipo fosiri skala doctor sipo visitirir naraturats tori visitirir por robuari sikits sipo regulate ke suke iwe ira get Tapin diabetes and type 1 and insulin dependent chévere porque vitori develop at any age nge kon napere ke mokkuri ke adolescents. Era type 2 diabetes era napere watte ke adults eurire type 2 diabetes me fer coach kitsimito atsi poere gisi ike mi pator arbo rigits me genetics ke purvi or family ke iro mesubon mi urire besuke ke diabetes you better study vire put me but towari higher chances you get me giving you a chances of kobo developing type 2 diabetes nge giving to kobo decrease the chances with healthy lifestyle remoga me exercise you era national rena gestational diabetes but chévere pun visit no doctor deten ar sketchoniru kobo visitir por robo check ahora suke para overall health rate and me no bora morkon non irisu iwe kiso japur aworo che video me make sense ye poputano ske video sibu acho refer pun
Parve mind to reject encouragement pan ngiri bukun pu yega mega parve pushikaton skay video par surati bu develop again improve fili ni apote ge ore bi capacity comments me capacity ge abi bochirati bu exchange comment ge messages or what you know comments fan YouTube you message chiri ki or Instagram mera Facebook re Chuukese merik ni ki so jabur ore bonna usi was non nega so bora reduk eti fan so meri si asnan no kiriso